0718 00 4455. Number 1 matu neo irakura na ritire nene muno na nikuo ukuona ginya ithuothe na kambuni cio nikuo cire niki tondu rira 1 kindu gitagwo rira rage biashara riri aga muno kundu kuria Njoroge wona waingira mature ndakora matu nio town ya kere in Machakos County after Machakos town ya kere nene thini wa Machakos County after Machakos town kwina mafengi mothe rira ria kiwonjori kure ni riega na kwa ndanduka ni kwega Njoroge andu maguraga migurane ndo maundu matatu kuri mundu gura mugurane ndo akindu enda kuika kindu gitagwo immediate settlement agure mugunda na thame mugunda uyu wa Baraka Gardens phase 2 ri uria turendia ciringi 400 kuri mundu wa installment tukamura rute deposit ya ciringi 100 icio ingi arikina miri 6 ri tukamura atiriri we no ungenda gukorwo githama na ciana ciaku it is immediate niki nigetha mundu athamere what are the factors that we consider ithui tutanabo kwenderia number 1 mundu uyu urenda guthama ri no nginya twarithie mutoro wake na mbere niguo number 2 ena ciana konge no nginya cithie thukuru hatura kode hena thukuru meters away from mugunda-ini uyu hena Mutuomoki primary school na Mutuomoki secondary school tu hamwe toguo hena vocational center ogienda mugunda uyu ri ndathie wero-ini aca nikio twiraga andu thie wone site visit ni kindu kiega muno ya guthie kuyonera because our site visit are free kire fataraga tu ni kwaranĩria hamwe na ithui na njuge ati kuri muguru ucio kahora ucio ndiga kuruta 100 icio ngiri arikina miri 6 ri na kwina offer ya muguri wa cash